Svaki dan prolazimo pored mnogih zgrada, kuća, pored raznih spomenika, a o njima ne znamo ništa ili pak vrlo malo. Da bi imali budućnost, moramo poznavati našu prošlost, jer ovaj grad je postojao i pre 45. godine. Mnogobrojne porodice su pokolenjima pomagale i izgrađivale ovaj grad, a o njima ne znamo ništa. Jedna od tih mnogobrojnih porodica je i porodica Antonović. Sredinom 19. veka Rista Antonović iz mesta Smilev u Makedoniji dolazi u Obrenovac, gde se bavi poslom kafedžije. Ali već njegov sin Stojan, početkom 20. veka, postaje prvi predsjednik Obrenovačkog opštinskog suda. Na toj funkciji ostaje sve do početka Balkanskih ratova. Dajući ostavku na mesto predsjednika suda, uslovno rečeno napuštajući pravosuđe, nastavlja stopama svog oca. Tako da on otvara prvi obrenovački hotel, Hotel Antonović, preko puta Varoškog kupatila, pored spomen česme na trgu koji se tada zvao Poljoprivredni trg. Taj hotel, Hotel Antonović, postaje epicentar dešavanja i zbivanja u našem gradu. Prvo veće dešavanje koje se zbilo ispred platoa Hotela Antonović je početak elektrifikacije grada. Naime, 1922. godine, 31. oktobra na Svetog Luku, na četvrtu godišnjicu oslobođenja od KMK monarhije, tačno u 21 čas, zasijala je prva sijalica. Tačno na platovu ispred hotela. Žurka se nastavila do duboko u noć u samom hotelu, pucale su prangije u crkvenoj porti i tako dalje. Redovan gost Hotela Antonović bila je i Desanka Maksimović, koja je tu ispijala kako svoje jutarnje, tako i popodnevne kafice, zavisno od termina predavanja, jer je radila kao profesor Obrenovačke gimnazije, počevši od 1922. godine, gdje je predavala francuski, srpski i geografiju. Stojan umire 1930. godine, a već 2 godine posle Obrenovac je zadesila nevjerojatna čast, a to je da je grad posetio kralj Aleksandar I Karađorđević, koji je odseo u samom hotelu Antonović. Stojana nasleđuje sin Mirko, koji se pokazao kao izuzetno uspešan poslovni čovjek. Ne samo da je rukovodio hotelom, već je i biznis proširio na rudnike lignita koje je kupio 1938. godine u svojoj 33. godini. Tako da današnji kopovi Kolubara su delom bili u vlasništvu porodice Antonović. Nažalost, dolazi Drugi svjetski rat i svi jadi i nesreće koje je doneo srpskom narodu. Posle rata Antonovićima biva sve nacionalizovano, oteto, tako da Mirko umire kao socijalni slučaj u krajnjoj bedi u staračkom domu na Umci u 72. godini života. Komunisti naravno posle rata menjaju ime hotela, jer je Antonović naravno nepodobno ime, i daju mu jedno vrlo originalno ime koje je poneo do današnjih dana, a to je Central. Tačnije, gradska kafana Central. Budimo Obrenovčani, budimo ponosni na naš grad, jer zapravo nismo ni svesni koliko je on zapravo poseban.